ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गवार हज़रत खलीफतुल मसीह drugi रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 21 oktober 1956. godine u Rabua. Sada je 5. dio. Dalje on kaže, u doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom islamska vojska se učestvovala, susrela sa kršćanskim vojskom. I kršćanska vojska bila jaka i islamska vojska bila slaba i zato nisu mogli da stoji u ratnim polju. I to je uzrokovao ovi muslimanski vojnici i njihovi jahanije su trčili nazad i vojska islamska vojska bila ispod komandom od Yazid bin Abu Sufjan. On bio vojska vođa. I on i njegov otac sa ostali vojnicima su trčili nazad. I na kraju armije tamo su bile žene. I među ove ženama bila žena od Abu Sufjan. Ona se nazvala Hinda. I prije prihvatanja islama ona bila jedna velika neprijateljica za islam. I čak u jednom bitaka ona poklonila, ona je nagradila onoga koja je izvadila jetra i od Hazreti Hamza radijallahu ta'ala anhu koji je bio šehid i ona je nagradila koja bi izvadio od njegova đigorica i nešto takve stvari. Ali poslije ona je onda prihvatila islam. Hinda kada je vidjela da islamska vojska trči nazad i vojnik dolazi unazad, ona skupljala sve muslimanske žene i rekla: vidite, svi muškarci, oni su postali kao izdajnik. Oni su trčili od neprijatelji. I zato vi ste dužni da zaustavite njih. Žene nisu imale kod sebe nikakva oružje, osim nekih šibaka, osim neki predmet od drveni, od ovo šatara. I ona počela da udari jahanije i kon ili ovi deve i vojnik i rekla: ove neznalice, zašto vam nije sram? Zašto ste trčili od neprijatelji? Idete nazad, borite protiv neprijatelji. I ako ne idete, onda morate da borite sa ženama. I tako je onda bio. I kada ovi muslimani stigli do žene i ove sve žene su počele da udari njih ovi na jahanijama i Hinda isto uzela jedan kao šibak veliki i udarila na jahanija Abu Sufjan i rekla: sram te bilo. I kada ovi Makanlije, oni su borili protiv islam, tada si bio vojska vođa. I sada kada si postao musliman i morao si da nas bori za islam i ti trčiš nazad. I također ona je isto udarila jahanije svog sina i njega korila mnogo. I onda Abu Sufjan slušaće ovo i rekao:
svog sina, hajde idemo nazad, borimo sa kršćanima, borimo sa njihove vojskama. Mi možemo da strpimo udar od njih, ali ne možemo da strpimo udar od žene. I tako ovi svi muslimani su vratili na ratni polje i Allah ni podario pobjeda. I kao sam vam rekao, ovo žene su dobro upoznati u tome kako može da uzimaju služa od muškaraci, kako da bi muškaraci služili, kako bi radili. Žene to znaju kako treba da ni vodi. Žene može da njih vodi prema žrtvovanju i kod nas postoji takvih nekoliko primjera. I neke žene, one su rekli muškarcima da oni žrtvovaju. Vidite, naši nekoliko imami, misionari koji služi islam van države od 10-15 godine i ostavili su svoje mlade žene i tek su se oženili i neke žene su sada ostarili, ali oni nisu nikad korili svog mužovi. I zašto su njih ostavili poslije svadba za toliko dugo vrijeme? Naš jedan muballigh, jedan misionar, Maulvi Jalaluddin Sahib Shams, i poslije svog oženitba, poslije svadba, poslije kratko vrijeme, on otišao u Evropa za širenje islama. I kada čovjek sluša njihove događaje, dođe suze na oči. Jednog dana njegov sin ušao kući i pitao od svoje majke: mama, koje je otac u škola? Ja čujem da svi djece kažu moj otac, moj otac. Ja ne znam šta je otac, gdje je naš otac. Pošto ovi djece tada su imali 3-4 godine i kada je Shamsab otišao u Europa, ali kada se vratio, ovi djece su ispunili neko 17-18 godine. I vi vidite, ovo bio rezult zbog njegove žene i zbog njeni hrabrost i da jedan dugo vrijeme on ostao van države da se služi religija. Ako bi ona počela da pošalje njega svoje tužne priče i taj gospodin sam bi vratio ili bi pisao džemat da njega treba da se džemat nazove njega da on se vrati. Nema sumnje, neke žene su također slabe i neki muškarac koji su otišli van države nije prošao ne 2 godine i oni su počeli da pišu u službu da treba da vrati njihove mužovi ili ove žene su rekli u džemat da džemat treba da njih vikne da dođu nazad ili da bi one pisali. I to znači, ovo ne znači da sve žene su takve slabe, ali neke žene su za takve nive slabe. I također neki muškarac su isto imaju slabosti. I kada govorimo za slabosti, onda nisu žene neke da imaju neke posebne vrline, nego muškaraci isto imaju tako neki dio od slabosti. I zato
Ako vidijete slabosti, onda muškarac i žene su jednako. Ako vidijete snage, onda muškaraci i žene su jednake. Ako vidijete ljubav, ako vidijete žrtvovanje, oni su ravni. I kada vi vidijete hrabrost i odanost, one su jednake. Zato bilo koje stvar ili posao, ako muškarac završi sa hrabrosti i za takav nivo, za takav hrabrost, žene isto može da one završe taj posao. I zato žene su dužne da shvati svoje dužnosti. One su dužne da budu čvrsti u svoje vjerovanje. I onda nema nikakvi moć koja može da donesi ili da pravi šteta za Ahmadijet. I sada vidite sadašnje ovo stanje. Ako bi ovi sadašnji munafici, ako njihove žene bi imale takve uzore, kakve uzore su pokazali žene u doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda ovi munafici nisu mogli da pokažu tako hrabrost. Jednom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao za da vodi neka bitka. Jedan sledbenik tada nije bio prisutan u grad. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega poslao za neki obaveza. I kada se on vratio u gradu Medina, on nije znao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao van grad da se bori. I za dugo vrijeme on nije vidio svoje žene koja je bila mlada i lijepa. I on imao mnogo ljubav, on puno volio svoje žene. I on, kada je došao kući, i on poželio da ide kući, da se zagrli, da se zaljubi svoje žene. Kada je stigao, njegova žena bila zauzeta za neki obaveza i kada je on približio njoj, ona gurala njega nazad i rekao, sram te bio. I kako je moguće da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao da se bori sa Rimljanima, a ti sada želiš da poljubiš svoje žene? I taj sledbenik, kada je čuo ovo, njemu se ovo pogodio taj stvar. On osjetio bol i odmah žahao na kon i nasledio taj pravac na koji pravac časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao. Ako bi žene od ovi munafici tako ponašali, onda ovi munafici, muškarac, nisu imali hrabrost da bi tako krenu ili tako idu. Jednom šura od jedan munafik dolazio kod mene. Ja sam njega rekao, neka ideš kod Mija Bashir Ahmad Sahab. On bio brat od drugih halifa i sin od običajni Mesija alejhi selam. Ideš kod njega i pitaš od njega. I kako mi smo pokušali da damo objašnjenje i da uputimo ovi ljudi. I taj čovjek otišao kod Mija Bashir Ahmad Sahab i on njega pričao sve ovo stvari detaljno. Ovo izgleda tada bio neki problem od neki ljudi u džemat. I Hazur kada drži ovo govor i on kaže ni kako je to bio i kako je oni su pokušali za ovi ljudima. Da li on kaže kasnije ovo
čovjek koji je dolazio i on otišao kod svog sestre i rekao, ja sam njoj rekao, kada je naš otac se preselio, mi nismo spasili njega. I također, ako tvoj muž ne čini toba, ne traži oprost od džemat, mi bi tebe isto računali kao si mrtva za nas. Ali ako odvojiš od svog muža, onda moja kuća je tvoja kuća. Dođeš kod mene, boraviš kod mene, ja ću uzeti sve tvoje troškove. Ali ako ti ne odrekneš, ne odvojiš od svog muža, i onda neću više gledati tebi. Znači, takvi ljudi postoji danas, koji su odrekli svoje rodbinske veze radi religija. Ali ima takve žene koji stoji uz ovi svog mužovi koji su mnafici. I čak neke misle, ako bi njihove mužovi još napreduju ovi mnafikluk, onda bi oni imali neki korist. Zato uzimate koje dio u islam. Žene nisu dalje, nisu nazad od muškaraca. Neka otklonite ovo mišljenje od svoje srce, koji turili na vaš srce ovi neki budali muškarace. Žena je jako potlačena. Ovo on kaže kako neki muškarac misli da žene su potlačena, imaju. Vi niste pod ovakvim uvjetima, nego Allah vas podario takva vrsta vladina da ne može da stoji protiv vas bilo koja ovo vlada. Vidite, pakistanska vlada ima dosta ljudi koji psuju svoje vlade. Ali vladina od žene ne psuju niko. Ako neko kaže nekoga, nemoj da imaš ljubav prema svojoj ženi. On će reći, ti si mnogo loš čovjek. Hoćeš da praviš smutnija u moj dom i problemi. Ja neću slušati tebe. Ali ako neko priča kod njega protiv ovih službenika od pakistanske vlade, i onda taj čovjek bi slažio. I zato nema niko osoba koja priča protiv vladavina od svoje žene i neće da sluša protiv svoje žene. I zato Allah vama podario ovu mogućnost. Vi možete služiti ovo svoje religija kao u doba časni poslanik sallallahu alaihi sallam, njegovi sahabijat, ove žene, one su služili religija. Vi možete služiti ovo religija kako je Hazrat Hajra ona je služila. Vi možete služiti religija kako je Krišan al-Islam i žene okolo njega, one su služili religija. Vi možete da služite religija kao majka od Hazrat Isa al-Islam, Marija, ona je služila religija. Prema ovo životne događaje od Isa al-Islam, mi znamo većina žene, one su služili njega. I prema Taurat, kada ovi mnogi ljudi su bili protiv Isa al-Islam ili Isusa, i Injil kaže, jedna žena došla kod njega i onda je on stavila neki miris na njegove noge i onda počela
da se čisti njegove noge od svog kose. Neki ljudi su rekli, ova žena je budala, ona je bacila svoj miris i za taj miris možda bi mnogi siromašni ljudi bi kroz ovo prodaći ovo miris bi mnogi siromašni ljudi bi hranili. Ali Isa a.s. rekao, zašto ovo smetati ovoj ženi? Ona je učinila za moje dobrota. Pošto siromašni ljudi će uvijek ostati kod vas, ali ja neću ostati kod vas za uvijek. I za taj događaj još Hazur drži govor, onda inšallah sljedeći put, sljedeći dio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जादू मुझे दीवाना